بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف حفظه الله أو رحمه الله: الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يجزي الله سبحانه وتعالى تنزل المام كتوه بسنة الحمد لله يبتد ينتر يجور إن لا تمام محمد صلى الله عليه وسلم أمه نور يبتن سوير من يجول سحابة بنفوه وجول إدن دنانك جوك بدينك بجوك نوكا يقال جوك ينكا دين تبتنا يهوار مكة يكتنك يدر مكة. اللهم آمين. واللي في دون waddi ngal dammugal ɗo defte tigmunen buyɗe majje no addingal e defte hadith ɗen. Albabu thani dammugal simmal ngal fil aniyati fi miranji ɗin fi miran. Joni benen ɗo ndiyam be wona woda ka ɗan woni ɓay hewti fi ndiyam ɗan. Joni no miran ka ndiyam ɗan waɗeteɗo be jange ñawoje ɗum kadi no wawi miran on haray mo laaɓi no hara miran o laaɓa. ndiyan laaɓuɗan si waɗama e miran mo laaɓa ɗum no wawi tunigol miran o. ɗum waɗi ɓe adda e ngal dambugal ɗo no woni miranji goo na sabu tunugol majji kono daga kadi gollitire few. Sharia on no haɗi gollitirgol ɗi o jantanto en ɗin ɗo. o addi ɗo o wi wa fihi no e ngal dambugal ɗo iddatu masaila masalaji buy. o fuɗɗori taw andigol en ko honɗum woni miran. o wi al aniyatu miran ko wiyete miran hiya al awiyatu ɗum woni e mooɓidirkoye ma miran hoy allati koye yuhfadu fiha al ma'u ndiyan no mare e makkoye wa gayruhu e goɗɗum ngo ko wona ndiyam tawata siko ji no waɗe toon siko njuuri no waɗe toon iraɗan no waɗe toon e piiji yorɗi kadi no waɗe toon wono maaro wono mbahe wono foññe wono muutiri e ko nandi e mum. sawa'un fotino kanat ummiran hun ɗon ko woni minal hadidi ko e jandi ko moƴƴinira woti paaniwal ngal ma tankowal ngal ma sulerru ndun hootiru ndun ko moƴƴina ko jandi tafa luggina waɗaka ndiyam e piiji goɗɗi goo liquide ko yoori ka waɗe. aw min gayrihi ma hara wona jandi ko baafata ma ko sila ma ko aluminium ma no ɗuuɗi ko moƴƴinte miranji kon no ɗuuɗi. no waawi hara miranji ɗi ara on miran ɗon ko leggal lesa no kunnawal wano lahal e ko watte won noon. no waawi hara ko ɓiɓɓe leɗɗe kore leɗɗe no woodi kore ko layata waalo kon kadi rima horta ɗum kadi no woodi ɗum kadi ko miran konta.
نواوي هرا يعني نوني من لودي ميرانجيني نواوي هرا بغوري هرا بغوري مؤمنيرا ndo fo no mofti ɗum ko pii hum ɗum tawata ko selbi no waɗo e muɗum ko yoori no waɗo e mum wal aslu fiha al ibahatu lasli kamiranji lasli on ko dagagol kala wonɗi moƴƴinira lasli on ko dagagol tawoji dagaaki ɗin ko seeɗaji ni no woni lasli on ko dagagol fi on ɗum li qawlihi ta'ala sabu kongol no to ɗon ka wi huwa alladi kanko woni on allah khalaqa lakum tagallo ma fil ardi goni galeni ko jami'an fu ذكر هذا في معرض الامتنان ويوتي دون دو تاوي كو اي لاول ويدتugol nemaji makko din andingol nemaji makko din wonde ko kanko nemine o wi kanko tagani en koni kadi diga ko fu holli koni kadi diga ko fu no dagani en ha lutta ko wi dum do non tawaka dum do kadi tawaka konko ittintinna ko ɗum woni seeɗani ko ɗum woni lasri on ko wonde no dagi ko ɗum si goɗɗo ari innima ɗum ɗo dagaki huutoregol ɗum ɗo dagaki ñaamugol ko ɓe wadde dagi sabu no lasri on ko allah wi ko fof ko kanko waɗani hen fiyo no fiyo huuto ɗum ɗon woni lasili ka piiji woni ko miranji ɗi woni ko piiji naturel ɗi ɗum ɗo lasili mum ko daga ɗum ka gollodire haldi fottiiji lasili mum kadi ko daga ɗum kala wiɗoma ɗum ɗo gollodirgol sifa o noon ɗo dagaki fontu jogoyno waɗɗo dari ko waɗi ayi halde fottiji capanɗe dagiɗi si o ya hawre e gotum ko sharia wi o ni o gerdetake piiji woduɗi dinɓe koko aawa koko fuɗiri ni ko leggal ko lasawol koko rimirta ka nder leydi fo no dagi ko ɗum waɗi sa yehi ka ɓurure kala leggal ngal hawruɗa e mum ma asi ko irtuɗa o e ko fuɗi ko ñaama sina piiji ɗiɗi ara nun ɗum koko tawata lorray cellal ma ngal addaynan naare no dagaki so dari wala to ɗuuɓi edi kulle taalu ko a ƴetti juuɗe mum na ɗon kamayoto ɗin mum ɗum tawata bonnay hakke si ɗum ɗo so tawi bonnay hakke ma bonnay cellal haɗa dagaki so kulutti kon fof ɓay tun nas araali ittintindi ɗum ɗo hara hino dagi ko ɗum waɗi al aslu fi l ashiai al ibaha المسألة الأولى مسألة رنون استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة قول لي تلقول ميرام تفراكم كاني هرب كاني تفا ونكم ميرام وبوتيرو وهندو والفضة مارك وكالي استفتيرون تفا ودا ميرام ودا كتلهم satalde yani barrada hoyi ɗo ko ɗum hara ko sila moƴƴina won ɗum hara ko saf ko koyten safar wa gayrihima e ko wona ɗum ɗo fi tahara tigoltigo ɗum ka laaɓa no dagi salligoɗa miran mum tawa ko miran mum kanni nagina enen hay ko sonnajo on waɗa koɗi noppi kange no sattani ma waɗa chaine ma waɗa jaw yahi ɗum ko an sattani no woodi woɓɓe goo hay robineji ɗin ka hurgo ko kange waɗa tawi jogiiɗo on ɗon taraf yani jogiiɗo sifa on alhaali ɗon so salligiki e miran mum kange ma miran mum kaalis
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال نوداغي غولي ترغول ميرانجي ديم فو كنيامغول إكا يرغول إغول نونيجي هوتور غونغول فو إذا كانت طاهرة ستاوي ميرانجي دي لاتكي كلابودي مباحة داغي دي هوتوريد ولو كانت ثمينة هاي ستاوي نون وسط بريجي وشيرا بريجي هاركو جاما li baga e hasabu hedda goldi al asli e lasili on hedda goldi e lasili on hono wi non lasili on huwa ibahatu dulle ko daga gongol en wowlino wonde lasili on ko wonde dagi ma ada aniyat adh-dhahabi wal fiddati sina mirahum kange e mirahum kalisi mirajiri tudi fop se tawi ko zabarjat siko yaqut siko marjan siko al ahjarul karima woni jama kala matière ji ko di satti piri wosi di moƴƴinama kange tawi tum na kalis wona kange matière ji ɗutturɗin fof siko ɗum ɗon tafa moƴƴina miram mum no sella hutorgol ɗum e hutorgol ngol fof woni koko yarire woni kaka ñaame woni ko kuya woni ko fusette woni ko kol ka lotore woni ko ka sembe woni no gueɗɗa simalatiɗi fof heddi ɗiɗo ɗi fa innahu ko hani andugo ko yaharmu no harmi al aklu ñamugol wa shurbu e yargol fihi ma e ɗiɗo ɗiɗi miran hum kangi ma miran hum kaalis khassatan ɗiɗo tum duna sa'ir l istimal o wi kadi ko harmi kon kanko no o wiiri ɗo no ko harmi kon ko ñamugol e majji ma yargol yarirgol ɗi ɗum ɗon tum kono noon gollitirgol ko lutti ko no dagi wona hon ɗum waɗirgol ka makko ka piho e mare ma parugol werta cuɗa o wi kanko siko ɗum ɗo no dagi gollitirgol hay ko mira hum kangi ma mira hum kaalis werta ko ni ko parira yitna ka taaba ma wa ɗon haɗa ko ɗo ƴetta tumba piho e muɗum masala khilafiya o addali khilaf o no woodi yimɓe dagaki few mo haqqiguna e ɓurɓe ɗude ɓe ko ɗum ɓe yaari ɗumde dagaki none wonon e gollitirgol miran mum kange ma miran mum kaalisi dagaki kono kanko ɗo o hertini fagat yardugol ngol ma ñaamirgol ngol ɓay ko ɗum ɗon nas on ari e mum kono wa bagiyatul istimalat magisatun alay o wi li gawlihi sallllahu alayhi wa sallam sammakum neɗo kaw maaki la tashrabu wota on yar fi aniyati dahabi e miran hum kange wal fiddati e miran hum kaalis wala ta'kulu fi sihafiha wota on ñaamu e lahe muɗum mana pilentije muɗum ma paanije muɗum sihaf ko har miran hara no yaaji no luggita seeɗa no weƴƴitini taw ñaamu e ɗum fa innaha no ɗum ɗo ɗeɗo miranji kange e kaalis lahum ko kamɓe heeferu ɓen jeeyi ɗum fi duniya ka aduna ga walakum kono ko onon jeeyi ɗum fil akhirati kal akhara tertanaɓe ɗum ka aduna ga ɓe dakumito ɓe waɗa kuyerje kange pilenti hoy kange weeriji kange ɓe hutora ɓe waɗa rafahiya ɓe townito ɓe mawninkinno ɓe noosa kala hara on hetto e ɗum on kamɓe ara yiɓe ka yiite wa gawluhu e maaku nelaɗo ka o maaki sallllahu alayhi wa sallam o maaki alladi yashrabu fi aniyati lfiddati o mono yarira miran hum kaalisi innama yujarjiru andu ko woni e goñƴaade ukkude fi batnihi ka reedu makko naara jahannama ko yiite jahannama jarjara yujarjiru jarjaratan gar yani ko ndiyan ɗan cippotana ko noon ɓe addirɗo anndi ɓene tak tak qati qati qat qat qat
wonde hito ngom ɓe ƴettata ɓe indira ɗum hunde nde nonde waɗita hito noon o wi o yari ɗo miran hu hara koko moƴƴinira ko kaalis anndu ko woni e untude ka nder reedu makko ko yiite jahannama no waawi wonde hara ko jus one yaride no waawi ndera ko ɓiraɗam waɗa ɗon no waawi ndera ko ndiyan laaɓuɗam ko fi on ɗo enni ko yiite woni hokkude toon sen ndaari en taway ɗon o wona yiite woni hokkude na yiite wona yaaɓe ko fi on ɗon o wi'ani ko yiite ko tawde ɗum ɗo joddi mum ndi ma aalu mum o sakkitode mum nden ko yiite wonoyta o yarniroyte yiite ngen no o yaririɗan ndiyan ɗon noon ko fewndaki kon hewtali kon golliti ko hewti kon gollitira o wakko saati kon ɓay tultata ara ko no wonirano hunde arayde tawata tultata ɓe wowlira wasinde ari wasi ko kayri tigi alquran to wi inna alladina yakuluna amwala yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naara ɓe ñamoɓe jawle alyatima e hoore tooñe ɓe ko ɓe wonde ñamude ka deedi maɓɓe ko yiite andi ɗum na yiite ɓeɗe ñaama kono ɓay ɗum wontoye yiite gollitira wasi tawi ko yiite gen o maako no kanko naɗa kadi o maaki oya sonnaajo tampinoɗo kawtara muɗum aɓe landike ko honno ɓe yumiraɓe ɗo ko honno wonno alhaali maɓɓe ni ari ɓe hoorayno ɓe juulay o maaki kawtal ngal noon ɓen mo tampinno kawta o maaki hiya finnaar himo ka yiite ani no gasa feerno ala ka yiite kono ko to ko sakkitoroyte ko ɗum limanam ɗo fa hada ɗum ɗo nassum ko ƴiyal ala tahrimi l akli wa shurbi e harmingol ñaamugol e yargol duna sa'iri l istimali gaayi dendanangal gollitire luttuɗe ɗen fa dalla o witindini ala jawasi istimaliha e dagagol gollitirgol ɗiɗo miranji fi taharati e laaɓal misal laaray si e ƴetti ɗum ɗo salligora miran mum tawa ko kange kum tafira ma ko kaalisi kum tafira ma waɗɗon ndiyam looto ma waɗɗon ndiyam sembo o wi ɗo ko ƴiyal ngal ari ɗo ko ñaamirgol ɗi ma yarira ɗi hadi dahiriyatum bahta ɗo holli ko o ƴetti madhabu zahiriya goɓɓe kamɓe konngol koko tindi koko sens feeñu ɗon ɓe ala goɗɗo wigol a ɗum ɗa ɓayno nandi joni ɗum kadi wattide mum ɓe qiyas ɓe jaɓata kono so ƴetti qiyas dimum no ƴettiri qiyas noon ɓe inni kala gollo nelaɗo o tuggay honko nelaɗo allah nokkimo fasaha mo wawi haala o ñoggay piiji ɗin e nder konnguɗi seeɗaji o joni ɗalintugol ɗo no harmi semborgol no harmi e tumbugol ɗon ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo linta o adda tum seeɗa kuluti ko fof haray natori ɗon kono noon ko selli kon dagata ko gollitirgol miran mum kange ma miran mum kaalisi none wo e gollitirgol na ko wiɗo ko naara mum ko selli o wi wannahyu amu yatanawalu inaa alkhalisa aw almumawwaha bildahabi aw alfiddati aw alladi fihi cheyu min aldahabi walfidda o wi haɗugol ngol ɗo no humni o haɗugol ngol ko fof ko général no naatori ɗon e haɗugol ngol miran hum tawata ko kange tum 100% ma hara ko kaalisi tum 100% woni alhalis laaɓi post jillaay goɗɗo awel mo man wa ma hara ko pentiraaɓe kulaaɓe mana imma miran hum ko matiére goɗɗo goo kum tafira ko wano janni ma hara ko sila ma ko baafata moƴƴina ha gaynano ƴetta noon kanŋe honcinoya pentira
nder e ɓaawo sa ari awi ay ko mira hon kangi on ala nder ton wona kangi woni nder rumowa awil mugasha waddan mugasha ko joni mira hon ko moƴƴire kange tum tafe kange tum wona potir ɗum ko potiru kange kono fi wota karamo ko ɓe wolu kaari ko potiru kange yaritta o ɗaɓɓo e maccere goɗɗo go wono silama bafata pentirɗa ɓaawo e nder fof so ari ko bafata kono nder ton ko kange mo gasha ɗum ɗo kadi naati dagaki huutoɗe wi awil mawha bidahabi aw il fiddati e gandi joni piiji buyɗo ɓorde ka montorji ha e kurundaje goo ha e kuyerje goo haray matiére nder jo on wona kangi kono waɗa ma ɓaawo ga ɓe wuja ha wawa kangi goɗɗo ngo hara iwata fes luttiray noon sa yi aynayi ko montre kangi ma ko kuyer hon kangi ma ko jawum kangi kono nder on ala sil ko matiére goɗɗo ngo non fof ko ñawore wote montorji kuliradi kange ɗin ɗin noon hanaka gorko o watto ɗin ɗum ko mahallu khilaf no yedduɗa telen karama ko ɓen ko noon o jiccini kon ko wonde dagaka gorko ɓorno ɗum o wi awi alladi fihi chey'u min aldahabi walfidda ma haramiran hun kum no e makko hunde e kange on ma hunde e kaalis waɗa feccere gosengo ɗo ko kange gosengo ɗo ko kaalis ma ko bafata kono gaaɓe ɗen fof no waɗira hombira kange ma ko ni on ko kange kono ka jooɗorto ɗon ka leydi ɗum ɗon ko kaalis masala no jillodiri fof naati amma wano wattirgol ñiire kange ma kaalis no dagani gorko wo debbo o sonna ɓen kan no daganiɓe gollitirgol kange on e noon no ɓe faalira o si wona hara ko hunde nde tawata gorko kafiday e maɓɓe gollitirgol wona miran ma wono danki ma jullere no na debbo to gollitita kono koɗi noppi en jawe en chaine en so fala waɗa ceinture so fala waɗa doloku kange na probléme woni dagaki ka o wat tafa ɗum hara ko mbaadi ko mari wonki woni ko neɗɗo woni ko kullu طيب المسألة الثانية مسألة لمن حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة ko ñaawore gollitirgol miran hum ñootirakum kange ma kaalis mo lobba joni si tawi miran hum feccike ɓe waɗay ɓe keppiray ɗum woyɗi ɓe jogindira fiita eeso ɓe jogindirana tufaɗo ɓe tufaɗo ɓe naada kon ɗo ɓe heltoya ɗum on nder nandir ɗum ka wiyete ɗo a tadbib ɓen dabbas ɓeynayi dabbas ko keppirte kaydiji dabbas wiyete yetti ɓina dabbas kono na dabbas dabbas kono yimɓe fof ne dabbas ɓe atta dal ɓe acca atno da mudabbab joni no keppirte ni kaydiji hari miran hoy koye law si tawi ari feccagol non ɓe ñootirta fi yo jogodirta ta eeso si tawi on miran hum ko joni ko miran hum
ko baafata ma ko sila waɗi ɗum pergol ƴettugol e kanŋe loocoy kanŋe tufaɗa ƴetta looco ko naada ñoƴƴaɗa keppa harande kadi esatako si tawi miran ko noon gerda ɓe ko no wawa gollitirede mo ara ko kaalisi waɗira noon ko ɗum o faala hewtude ɗo o wi in kanat dabbatu min aldahabi haruma istimalu linai mutlaqan si tawi ko keppira kon keppande nden ko keppira kon ko kanŋe haray harmigol tigol kummira hon ɗum fes lidukhulihi tahta umumi nassi sabu naatugol ɗum ɗon e nder ko humni kon ka ƴiyal ga ka wi la tashrabu fi aniyati dahabi walfiddati ɗo ɓay tun ɗum no kamiran hu ko wi dagan amma in kanat dabbatu min alfiddati wa hiya yasiratun amma so tawi keppir kunkum ma keppande nden ko e kaalisi ɗulle tawi ɗuuɗa ko keppa ko ɗuuɗa fa innahu yajuzu istimalu linai woray ko haani anndugol kon no dagigol ɗiɗo kummira mum ɗon tawi yaddu naata e umnason ɗo ga ko la tashrabu fi aniyati dahabi walfidda ɗo ko an ini fota docteur kono ɗo gasa ɗano woodi ko ittintinni heɗoɗen o wili hadis anas sabu hadis mo anas bne malik filli radiallahu anhu qala o wi inkasara qadahu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam feccinoke peletu nelaɗo sallah sallam gadah ko peletu ma koppu mum miran mum ɗo ka waɗete ƴunjalɗa fattahada makana sha'bi o jogiti nokku pergol ngol silsilatan min fiddatin jolokoy kaalis yetti jolokoy kaalis o waɗi ka pergol ngol woni ɗon o keppi tawiyande kadi esatako o gollitigi nassu arano on kanŋe men kaalis ono fota tew kono ɗo oɗo nas ittintinni kaalisi kadi holli jaka siko kaalisi woni ko ñootira miran hunkun ɗon hino dagi amma kanŋe on no heddi ka haɗano to ɓe wi alkhas yagdi ala al am nana musuliyankoɓe ini alkhasu yagdi ala al am en la taarda bayna alkhas wal am kullu yamalu fi mahallihi hakkunde ko humni e ko herti ɗi piira ɗi ɓuɓɓonirta ko herti ko goltitte beru muɗum on ko humni kon nokku ka hertinaka toon golle المسألة الثالثة آنية الكفار مثلا إمام كوميرانجي هيفر ببن يونتو يسو دوي ميرانجي جود هيفر ببن ما لبك هيفر ببن ما بأوكيم كم ميرانجي موايكم هوتو دهنا ولو جالكم تاو الأصل في آنية الكفار الحل lasili on kam e miranji hefer ɓen lasili on ko dagago bi mana miran mo kefero moƴƴini ma mo kefero o huutori jonnuma anjulɗo on lasili on himo laaɓi ko ya ƴet fu huutora tawa wat ɗon ndiyan yara ɗa wawi defirde iɗa wawi wadde ndiyan lootoɗa ɗa wawi wadde ndiyan salligoɗa ko ɗum on lasili on illa ida olimat najasatuha sina hara andama soɓugol ɗimmiranji maɓɓe andama haray ɓe yariri ɗi feere ma defiriɗi e waɗi batte kose e majji ɗon haray kono hunde wonde go kono sina ɗum kalasiri no dagi ka kefeɗo jonne ɗum miran naɓa hara law ƴaali hutora ɗon kisan
فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها si andama sobugol miran jiɗin hara daga goltigol ɗi sina ɓawo lotugol ɗi tawa sabu on ɗum li hadithi abi thalabata alkhushaniyi sabu hadith moɗo filli qala wi qultu wimi ya rasulallah ko aynuɗaɗo allah inna no menen bi ardi qawmin ahli kitabi menen meɗen e leydi yimɓe ndin leydi ɗon ko yimɓe defte ɓen ɗum ko imma alyahudu ma nasara wiyatan kam ɓeɗen wondi hoɗidi e ɓe wona julɓe juif ɓe e chrétien ɓe afa naakulu fi aniyatihim ene min ñamira e miranji maɓɓe ɗi min ñama e miranji maɓɓe ɗi qala laɗomaki la taakulu fiha illa an la tajidu gayraha woto on ñaami miranji maɓɓe ɗin de si wona hara on heɓali goɗɗi goo so heɓali goɗɗi goo fawsiluha thumma kulu fiha so heɓali goɗɗi goo haray saƴƴite ma loote miranji maɓɓe ɗin on tumati ñaamo e majji ɗum ɗo ko miranji ɗi ɓe wone hutorde ɗum amma ɗi ɓe moƴƴiri ni tun fi yeeyu yani no ɗi sella tun soodoya ko iwri chine ko iwroy inde ko iwri ɗum e miranji ƴetta tun ala ɗi awwali wahala waɗa ɗon ndiyan salligoɗa ma waɗa ndiyan lotto alonga ma waɗa ɗum defa ma yarira to dagi sabu noon ko annda kon ko ɓe moƴƴinta kon fiyeeyugol ɗum ɓe watta soɓe muɗum hara ɓe waɗa soɓe muɗum si a saƴƴiti si fuɗɗa hutorde fowa actar tumaninatan li nafs ko ɗon wonki ɓurta wala ko nawdema haray no harmi hutorgol ɗi hara lawƴaade amma ko ɓe woni e defirde ko ɓe woni e hutorde ko ko ɗum wona e wolel ko wa imma ida lam tulam najasatuha amma si andaka soɓugol ɗimmiranji ɓe an yakuna ahaluha wasi woni joni yimɓe ɗimmiranji ɗon jeyɓe ɗimɓe gayra marufina ɓe andiraka bi mubasharati najasati jiiɓugol soɓeji ɗin soccodira e soɓeji ɗin fa innahu haray ko hani andugol ko yajuzu istimaluha no dagi hutorgol ɗimmiranji ɗon liannahu sabu ko hani andugol kon sabata tabiti anna nabiya wondenaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wa ashabahu e wondiɓe makko ɓen akhadu lmaa ɓe ƴettino ndiyan lil wudu'i fi salligagol min mazadati imra'atin mushrikatin e morde e miran hum ko huɗo suru e koko moƴƴinira guri debbo shirkowo mazada ko huɗo suru ko miran ɓe ƴetti ɗum almazada irbatun kabiratun yuzadu fiha jildum min gayriha wi ɗo ko huɗo suru ete huɗo suru ko ɗum ɓe jangginno ɓe andu ko tukulor ɓe jangintamen ma ɓe tukulor ɓe jangini ɓe ko jangintamen huɗo suru ko sasa guri no wiwdu waɗirte ni ɗum anndi hari ɓaawo ɗo hari miranji ɗin weeɓirama no jooni guri ɗin ɓe hutorayno ɓe waɗa ɗum miran ɓe maha goɗɗum paya leydi ɗi no wiide noon ɓe waɗa goɗɗum ko kunnaaje ɓe lesa leɗɗe ɗen kono ɓe kelɗunogo ɓuri en kono enen ko woni o ko goɗɗo moƴƴinanta en kamɓe piiji ɗi ɓe hutoranoɗin ɗi fof majji ɓe gollanani ɓe hoore men ko coñci ɓe saññana e hoore makko miranjini e moƴƴina e hoore makko ɓowa ɓe yana e leggal ɓe ɗumanno ha ɓe waɗa kunnawal ɓe waɗay ton ɓe waɗay ɗuma o ɓe waɗa julle ɓe waɗa bingaji ɓe waɗa piiji ɗi fof koɓe hatoñini ko fof bal ƴey ha ɓe moƴƴinta e moƴƴina jandi ɓe honcina e kaaƴe ha waɗa suluru ha ɓe moƴƴina jandi ne tigui ɓe ƴettata noon ɓe tafa ɓe waɗa alaji koɓe faala kon ko finkaari ko kaafa ko laaɓi ko wottowal ko wawduwal ɓe kelɗum o wi masada ko yani ko guri hoppangi ño'a
warna hundu kon kursudi ala si lowama toon pooɗay ni ɓurɗo jono ɓay no jandi renforcera kadi guri wongigo kadi ani guri lombidira ɓeri ko ɗum wiyete masada ko debbo shirkowo no jogino ɗandiyam e nder ɗi on sasa ɗon nelaɗo men sallallah alih w sallam ɗaɓɓirimo yo okkon ɓe ndiyam o wantinani ɓe e on sasa ɗon o wantinani ɓe ɓe salligi ɗandiyam holli wonde e miranji maɓɓe ɗi no laaɓi wali anna allaha subhanahu e tawde kadi wonde allahu seni ɗo kadi abaha lana o daginani en ta'ama ahlil kitabi ñaamete yimɓe defte ɓen ko ɓe hirsi gon kirse maɓɓe ɗen wa kad yugaddimunahu ilayna fi awanihim no waawi hara on teewu ko ɓe hirsi kon ɓe jonnira en mo kono hara ɓe waɗi ɗum ka miranji maɓɓe ele allah wi haali si tawi noon ɓe waɗi ka miranji maɓɓe ɓe jonni on ko yo loodu teewon taw si ñaamo walla nde miranji ɗin no laaɓi ɓay o wi to ñaame wa ta'amu alladina utul kitab min qablikum kama da'a gulamun yahudiyun annabiya sallallahu alayhi wa sallam ala khubzi sha'irin wa ihalati sakhinatin fa akala minha wano woniri noon paykum alyahudu noddinelaaɗo nafago tawi ko honɗum ñaamete ko bireedije moƴƴiniraaɗe ndi ngawritendi sha'ir ngawri saɓɓitiindi ngawri ndin ɗon ko nguure miskinɓe ɓen tiiɗiɗi ɓen ɗo ñaamata ɗum fayde ko daabeeji ɓe heewno ñamminde ko burru on wonno ñaamete patron ɓe ɓen kono ɗan sala sallam ko yankini ko addanaama ko dagi o nafato wa ihalati sakhinatin fa akalaha ihala ko sauce yani konti sauce noon ko ɓellere hontina wattida e nebba sakhina tawi nde waylike luuɓiti seeɗa wa ihalatin sakhinatin e on sauce ɗon e fayda ñolɗo luuɓitayɓe fa akala minha o nafi ɗo miran on ko miran keefeero ko keefeero kadi moƴƴini kono fof e muɗum haɗa allah sallah sallam o nafi no tinni wonde haray aslam batteji maɓɓe ɗin no laaɓi miranji maɓɓe ɗin no laaɓi hadis on ko imam ahmad woni ko yaltinimo cheikh albani ka irwaul ghalil o maaki hadis oji mo selli المسألة الرابعة مسألة نيبو الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة لا بنورغول ميرانجي تاوكو موجينيرا ko guri huunde mayde jiibunde tawan no fottana guri huunde dagiide ñaamugo teewmu si tawi hirsa ginguri ɗum no laaɓi sa faala a ñaamayndi sa faala a yornayndi jooɗoɗa e muɗum ma hoppa ma no gerɗoɗa o jooni guri nayi ɗin ɗo ɗum alaa kay haykeeɗe no ñaameeɗo kol ceɗe e nokke piiji buyno mutore nokkeede ɓuri ko wonno gaɗa to arti gaani ga hari ene heewa ñaamugol ɓuri kono jooni e maafe haakoji a tawa e ɓuri no ɗon wonno ganna fottana jooni heddi konkullum kum teewu mum ñaamete si hirsaama si kum maayiri ni guri makkum on no laaɓi kaala si hobbama harayno laaɓi si hobbaka noon hare laaɓa
amma si hoppama ko selli kon laaɓay nder wo ɓaawowo no wawa hutorede e piiji waɗe toon piiji yorɗi no wawi waɗede toon piiji selbuɗi malikanko ɓen no inni o laaɓay ko woni yaasi kon kon laaɓirta nder no wawi waɗede toon piiji yorɗi ɗin kono wattake toon piiji selbuɗi o maaki o wiɗo kanko wallifiɗon ɗo jildul maytati guri jiibe ida dubiga si tawi gi hoppama tahura haray gi laaɓi wa jaza istimaluhu haray dagike hutorgol gi gollitigol gi guriɗo fiyondu li gawlihi sallllahu alayhi wa sallam sammaɗo kaɗo ka o maaki ayyuma ihabin kala wo guri wo guri dubiga hoppangi fakat tahura haray gi laaɓi guri wo guri ɗo no hulɓini ha hayta guri ko sewi naatu ɗo e guri bareeru fo ɓay ko ayyuma ihabi kala wo guri ihab ko guri adugi hoppeede no ko giwete ihab wa li annahu e tawde kadi sabu kanko nabi sallallah alih w sallam marra ala shatim maytatin o rewi e dammol maayirngol ni o woni ko chat maymuna ko dammol sonnajo makko wiyeteɗo maymuna on tawi ɓe guusa ɓe naɓude hibboya fa qala sallllahu alih wa sallam halla akhaduu ihabaha fadabaruhu fantafau bihi ko hayno halla ko haɗino akhadu ɓe ƴetta ihabaha guri kol dammol ɗo fadabaruhu ɓe hoppa ngi guri ɗon fantafau bihi ɓe naftora hayno woni ɓettigo ɗum ɓe haykiroyani fagalu ɓeyni innaha maytatun nenaɗo ɗum ɗo ko jiibu ɗum ko ni mayri gala o maki fa innama horrima akluha andu ko harmi ko ñamugol koldi wona hutorgo guringi innama horrima akluha andu ko harmina dey ko ñamugol dammol ko wa hada fima ida kanat almaytatu mimma tuhilluha azzakatu wa illa fala ɗum ɗo ko jiiɓe mo tawata no daginayno on jiiɓe ɗon hirsugol tawa si ɗum hirsano hara dagi ñamugol amma jiiɓe ko tawata hirsaka ñamatake o wi ɗon ɗo guri muɗum laaɓirta kanko o andine ɗo guri mum laaɓirta fi hoppe gol ko on woni allah eni la tuhilluhu azzakatu ko tawata hirsugol daginta ko se wi en bareeru en mbabba en mbampuccu en safandu kala ko mari jariije piyowi ɗiɗo fof si wona jottu ma bonoru ɗiɗo ñamatake hirsaka hirsegol angal hirsegol no fototen ɓe inna la ta'amalu fihi zakatu ani hirsugol ala battemo kanko ko o wiɗo ko siko ɗiɗo guri muɗum hoppa guri ɗin haray hutortake kono la guri mum no hutore heddi ko kose wi ko ɗon woni khilafu on no jogii doole no gasa angal laɓɓingol ngol ko ɗum ɗon ɓuri ɓattade amma sha'ruha amma leeɓi ko ko maayiri ni fahuwa tahiru ɗum ɗon hino laaɓi ay sha'ru almaytati almubahat sha'ru almaytati almubahati alakli mubahatu ni masugol welafi ay sa famade sha'ru almaytati ko leeɓi ko ko jiibi maayiri ni almubahati alakli tawa noon ko jiiɓe daginoɗo e ñaamugol si hirsano fi haali lhayati alhaali gurdam muɗum hara e gurdam muɗum no dagi ñaamugol si hirsama mayira noon ni hare leeɓi mum ɗin no laaɓi wa amma llahmu amma tewo on fa innahu najisun ɗum no soɓi manam ɗum joni ngaari baali ma maayi ngaari baali no maddi leeɓi ga moƴƴi
mayirini irsaka areta mayi no sellaka leeɓi no fof femba waɗa ke femba leeɓi no fof ya jogii haaje majji nabaɓe hari law ɗin leeɓi ɗimɓe waɗani o kasa ɓe hutorani ɗo moƴƴi no waɗe kadi no loowe waɗe hachu waɗe buutuji ka waale fi wuro nokkeli ka ɓunni toon e leeɓi daabeji ɗin adday ko wuli no jogii ko chauffage no watta no ha waɗe hachu waɗe e coñci ɓorne maana no wawi hutonde no laaɓi amma tewo fa innahu najisun tewon kamɓe somi wa muharramu akluhu no harmi ñaamugol jiibe ko maayiri ni noon ɗo yimɓe ɓen futti ñaamugol jiibeji ɗin ɗo nayi addeteeri ɗin wonde goɗɗi ko maaye ka laaɓa buuse ɓen e maɓɓe ɓe haldi ɓe ñeeñinayi awa no ɗumanni hi no ɗumanni gootu ɗiɗi ɓe jogi toon mooji ɗi ɓe yewɗata jooni ngaari ni so tawi hara hindi wurno ko ndi yewtino kono 5 millions ɓe waawi akkende ɓe yiwan 3 millions 500 ɓe yeeya ɓe waɗa gunndo toon ɓe naɓa ɓe ɗumannoɓe ɓe huttoya toon ɓe itta guringi ɓay so tawi tew ko jiibirini e tew ko hirsa a wata senndirde siko gertoɓe ɓe gertoɓe men si ɗe maayi e laawol kamɓe ɓe barmani ɓe ka restaurant donc ɓe kadi collabori ɓe adday gerto mayɗo ɗen ɓe jonnaɓe ɓe jonnaɓe prix mayɗo ɓe hayɗo ɗum de ko ñammina yimɓe ɓe waqul misla dalika e baali ɗin e beyɗi fof ko noon bulɓini ɓe wakkilaki hibbugol ɓe nami perdi koɗo noon perduɗa ñammina julɓe ɓen ko harmi jiiɓe sikka ko ɗon a perdali a falli ko ɗon perduɗa tigi tigi o allahu mustaan o wi li qawlihi taala dagaki ñamugol jiiɓe on sabu konngol torɗo ka o wi illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ميتة وهو ما يريني ما تحت فيه ما يجيب وما يرتني نعمة وكو بيجي دي وكانوا كوي بقى kañum e ko woni ka nder ndiyam liƴƴi ɗin si maayiri ni hara ɗo dagi ñaamugo kanu on si maayiri ni ɗo dagi ñaamugo amma ko lutti kon o tan ɗo mari ƴiiƴan iloojan ɗum ɗon si hirsaka haray dagaki ñaamugo wa yahsulu addabu bi tawdifi al adha wal qadar alladi kana fi l jildi ko honno anditen ɗum ɗo hoppama hoppugol guri gi ko honno heɓorta no heɓora laɓɓingol salte e soɓe ko wonno ka guri ƴiiƴan ɗan e piiji ko wonno toon ko fofa ɗum ɗum itta honno ɗum ittirte bi wasitati mawadda tudafu ila almai kalmilhi wa gayrihi e ɗum ittire e jokkorgal matiére ji watteteɗi e ndiyan ɗin ɓe ƴetta piijigo ɓe watta ka ndiyan ɓe lootira ɗum ɗon guri ngin ɓe dembina guri ngin e muɗum no jeyɗi matiére ji watteteɗi ka ndiyan fii yo guri ngin yo ngi laaɓu ngi ɗaata lanndam e piiji goɗɗi goo hokkoɓe guri ɓen no anndi aw bin nabatil marufi ma hala ko e puɗi anndaɗi kal garadi awil arari wa nahwihima ɗiɗo puɗi kadi si ɗum ɗo fofama waɗama ka ndiyam amma kadi yutahiru lmau walgarad ɗum ɗo si wattama ka ndiyam si guri ngin tumbama toon gi hoyi toon tum ɗum on e nirinarare nden e piiji ponno e maggi ko ñiddi ko kaani ko soɓi kon fof iway laaɓa pos tumandi ngi hetto tawa ngi woni ngi ani leeɓi ɗi iwa guri ngi ngi wona ɗaatu ngi laaɓa pos
وأما ما لا تحله الزكاة أما كتاوتا كيرس دقنتان فإنه لا يطهر نكلابتا في غريم وبام وعلى هذا هو ردون مسجد نقول كونغولو فجلد الحرة غري نيارير وما دونها ايكو هيوتا نيارير في الخلقة كتغدي لا يطهر لا بتاب الدبغ سبه قبول ولو كان في حال الحياة طاهرا حيث تاين فيونك ورنو هنا لابي كورنو سماي غري مونغين لابي تافي قبول سبهندو hirsugol daginta amma joni mbewa imba laabi kamba wuri ɗo simba hirsama kadi haray ñamugol tew mabba on no dagi ko ɗum waɗi simba jiiɓi mayri ni tew on harmi wono guri ngi no wawa hutorede no wiɗen noon haray kulle ɗe ñamatake ɗen fof so ƴettingol konngol ɗo kulle ɗe ñamatake ɗen fof haray guri muɗum fi hoppama laaɓata kanko ko ɗum ɗon woni konngol makko ngol wono wiide nanko ɗon selli hadis mbawɗo ayuma ihabin ɗo ɓe kafagat tan guri wo guri singi hoppama hara ngi laaɓi fi on ɗo o wiyaali kono noon ko guri ko tawata si hirsama tew mum ara ñaame ko si hirsaka woni jiiɓe la al aslu hamlu al ami ala umumihi hatta yarida ma yuhassisuhu وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ مجوكي هجون وإني غوري وتوتا نيام قلتون تيو جونجين غوري دون نهارمي هاي ستاوي دون لا بفيو دون غرندان كونو هارا ولا بنتا دون حكم غين غوري دون والخلاصة وبي تيجي كو لا بكم تيجي كو ربي ديكم أن كل حيوان wonde kala mo munte mata mayuɗo wa huwa tawi on munte ɗon min ma'kuli lahmi ko ñamete tew muɗum fa inna jildahu tabiti wonde guri mungi yadhurno laaɓira biddibaghi sabu hokkugol wa kullu hayawanin kala mo munte mata mayuɗo wa laysa lataki min ma'kuli lahmi wona e ko tew mo ñamete jeeya fa inna jildahu tabiti wonde guri mungin la yadhuru la bitabi dibaghi sabu hokkugol kanko ɗum ɗo o ƴetti hulasa makko on wonde si tawi en tawi kullu no maayi kon hirsaka ndaare ene si kon hirsano harno ñamugol tew makko ngon no dagi hi ƴette guri ngi hoppe ɓuutore kon kullum ɗo si kon hirsano haray hayɗo kum dagaki ñamugol ɗum ɗo hirsaka ñamataki koko harmini idan guri ngin dagaki laaɓitaki hokkugol hayke fof kanko ko noon a ƴettiri en torki allah subahanahu wa taala allah faamini ndina kam faama sellu o sikan kadi golɗiɗo ko faamuɗen ko jaɓanalen ko wonnen e rewdemo ko wa akhiru dawana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. رأي أن كنا درس ونجمع ولا تاكل جمع جودي رنيو بقول إن شاء الله درس وقت الدين بولا وحكم المحيو يتغير درس ولا تاكل إن شاء الله. wonno kadi no gasa si tawi eɓɓoreji ɗin allah naɓiri ɗum ɗi no min faalira noon haray yontirande kadi hay ɗo allah no gasa men yaari nokku si tawi yaari no programme on no wawi haray ɗo yonti ar noddu taw si wi tu hay so ala
السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أريد أن نعرف الشيخ كيف نتعامل مع أصدقاء النصرانية النصارى، أصدقاء النصارى في الجامعة، علما بأن الله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية. koɗo landi joni ɓe faala andude ɓe jogii weldiɓɓe jeyaɓe ka diina an nasara, ka université ka ɓe janngat toon ma ka ɓe jannginta toon, ko holno ɓe wawata huwonirde e ɓen. e hoore Allah subahanahu wa taala o wi: a tawata yimɓe gomɗinɓe Allah gonɗo ñamma sakkitiiɗo ɓe weldi e ɓen lundiɓe Allah, yeddi Allahu e nelaaɓe on, haysi ɓen ɗon noon ko baabiraaɓe maɓɓe, ma ko nene gotol maɓɓe, ma ko gorol maɓɓe. alwuddu giggol wuddu waaduna, yimɓe yiɗida giggol ɓernde, dagaki an julɗo ka yiɗa giggol ko yiɗata ko julɗo ka ɓernde ma, daga ka yiɗa ɗum wona julɗo. waɗigol giggol ɗon ko ngol rimata jingal ngol waɗugol ƴettugol fayda, ƴetta mo waɗa placement an tigi, waɗa mo tawa kala ko memi mo memima, ko weltinimo o weltinima, ko sulinimo o sulinima. giggol waɗaygol fayda hakkude yimɓe ɓen ɓe wawa neɗɗo goto fayda hakke non dagaji. huwodirgol Allah subahana taala haɗaɗi en huwodirgol ɓen ɓe tawa ɓe ala heɓde en ka diina meɗen, ɓe yaltinali en e galleji meɗen, ɓe wallitaki woɓɓe goo kadi wonɓe contre meɗen. Allah subahana taala yiɓeɗo haɗali ka huwodiren enege maɓɓe. wa tuqsitu ilayhi, non ɗon e huwodiran o hakkude mon e maɓɓe, no dagi ka ɓe on tigi woni e janngudude, yani naɓidal ɗum sella kam nafoore aduna. so liɓuɗima deftere ɗa wawimo liɓude, karambol ɗa wawimo liɓude, torki mo goɗɗum ɗa wawimo hokkorde, heeɓi ko ñamete ɗa wawimo noddude, kam kadi so waɗnima ɗum ella o ala ɗa wawimo falludude son fallike ka janngoton toon, e noone o e wallodire hakkude moɗon intérêt ji kafaadi no dagi. kono giggol ko yiɗata kon julɓe ɓen, giggol ande, giggol mine ko giggol waɗaygol tawa ko wubbani mo o a wiyay non ko menen o, ko ngol ɗon haɗa on tigi wallugol hakkude mum emo kafa diina. billahi tawfiq. Lubana